Yezwa ngoma, yezwa ngoma yafuma, yezwa ngoma. Suka madoda semdabala sanqoma ngoba sintanda ayimvuma mvuma yevuyo semelika ngoba ngisho phamo ivumela umthetho obalala insizwa yazani ngene ezulu. Hayi isho lento ukuthi bafowethu uma uhlanyakela khomba ugongolo ehlweni nalokhu kubelesele uhlanya ngokundalo yakithi nokukhulisa kwethu kwelakithi kwaZulu uhlanya makuhlanya nawe akunikeze ngisho into ephilayo emthwaleni wakhe uma ngabe umntwana onesibusiso nenhlanhla uma umntwana onebhadi oxovayo obonda izwe onamaqhinga uthi yonke into yakhe namaqhinga uyofana nothula sizwe signi bani malento le yaya ngibona phela namasimba lawa afika into yakhona ayifika imqhinga engaka ayifika imqhinga engaka yamaphepha wayesehlulekile kanti wayezama ukungibulala wazama mhlawumbe more than 3 times ukungibulala namanje amfuni uyangihalela ungihalela ngihlamba wahluleka ethuma inkabi noma esethi ufuna ukuyibambela wahluleka so manje icala kokuyilana icala lawo ukuthi ngitheke uyidada futhi ngimtshela amaqiniso ngimtshela ukuthi ngimesabi uyingane futhi okwesibili angikwazi mina ukuthi ngivumele isihlalo sikaZulu sizodlungulwa enkani ngoba kuningi okonakala lapha akuyona kunakala kuphela ukuthi uNdunankulu abe lento ayiyona njengamanje ke siyabonga ngifuna ukubonga kakhulu ukuthi isilo sikwazile ukuthi ibhubesi libhonge kuzwakala futhi naleli khoza lomlilo belishisa ibhubesi ngeke silazi ukuthi kulaba abebevele bazi ukuthi banelo lebhibhayo ukuthi bacontribute how much ekuthenini mhlabalazeke lembopho yethu ngakho kwethu ke sikwazile ukuthi silwele ukuthi isihlalo sethu sivikeleke lesimo sethu sivikeleke ngoba lekhe sokulona sicilo lakhe kaZulu namanje ke ngimile ekuthenini ingonyama ubhonge kahle kakhulu siyabonga ngoba lathi besikhala inkosi yaphathwa uvile kakhulu lokho ingonyama yethu ukuthi iyakwazi ukuthi kulalele ukuphathwa futhi lokho akusona isikhalo sami kuphela isikhalo sawo wonke umuntu ukuthi uthula sizwe data buthelezi akalungile akazi walunga yonke impilo yakhe ingamaqhinga yonke into ayenzayo ineqhinga phakathi ayikho into enfonda naturally even spiritually ngoba umuntu wesonto futhi ngabe khona izinto allow spirit to take it course instead of that yena is committing more criminality elements in every position that he holds ezolulele kwadla imali ewu-300 million lapha nethunyelwe usenzo mchunu esesemazini ukuthi kulungiswe amanzi namanje abantu basezolulele abanawo amanzi yadla ukuthula sisebuthelezi wathenga unospa abawu3 or 4 yabona but he must go there and enjoy the fire because is the fire ukuthi udla imali yabantu bakho bentela ngendlela benza ngayo obuya lapho wazo appointwa uThamsanqa Ntuli as MEC wakhotha ngoba nakhona uThamsanqa Ntuli ebesaba Thamsanqa ukusaba ingane lengane iyabheda xosha lengane Sebengelela nganza kwethu sicela uqala ungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu eyongizwe kumchunu usephendulile mayelana nodaba lukaThula Sizwe Buthelezi nami zake ngedada ke izingane zakwethu kuvele zake okushaqisayo ngaye mina nawe bengathanda sihlangana lapha kwi comment section sizovula ukuthi uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu danko.